Subscribe to GH Live. Nkonkron ono ni lawyer panyin. Na me ka so mani di wani mu a me de ho adwere bi hyemitirim na nya kora obebu matan. Ade obeye me no ebe mama kate. Mintumi nye. Last question na me call nkofo no so. Yes, me say say wo ka say ebre bi o ka say wo nwum enye. Me so me say o ka wa interview me say on kai baby cra. Wa ka sa asem no. And I so can say, Ebia no who yaw. And I say, I pay back time. What come asem and can't it be come asem or radio and all can interfere the men now. Mammy said, I no crowd ye. Come make come who asem say, and numerity and come make say, Obi as a woman head then, then I fed ye, and numerno. Yea, I am numerno deno. You soon now I would ye then a woosum. By your honor maker, and no, maybe you will be on. Also, no, tears also on crying. Aha, until so Utsi so can we because also me pacho, social media. Me knew be an account to me. Me was social media and so I am Missiani and my baby freeze. Okay, but I mean, send me time be brave. To me, and I dream my sorry. At times, me surround and I drop 11. Me share near my biwa ha na bibi crazy wunim nti ma faso you know me wo TikTok wa na me hu se obi interview no acha kakra na me tie na me brush na off say akoyam say wa she tokroma chope so be fa dinosaur nti na anu am te so say me bese me fa ni den na me trend no abafada yi age baabia nti wono ne de na me do aba mamu abebo akode de mi mic ahwe oso na anu yi akora de mi din ba mu yi hwese CS ka ye jegem esa ama e na no wo wudi na be fa so dia trend nti mi hwedi ti da mi hu ya no na bibia wanyansi yo ebi o ha hu ni sa pe ensoso ina o ka dan oh nipa kroni interview no anam so busan say dinosaur on say obu okro to mission da ka say come but dinosaur modin wo me wo ade enti ameka sa abantie ya wo bo dinosaur mo adwedwedwe no obo ye no Mr. Drew ai na me koke wa ho say me ne koye nwom asema me ke opa fa fun busakewa me koke wa ho say me ne koye nwom no sister Dina omo ye ni ewu pa o na ye anwum ni wie ye no ye be ye anwum ye tan asia se ye probia na ni so se anase ye ka no be ka ye bi na nke yetimi dia ye dan atrende anwum no na o se wo mo ye anwum no o mo fa mi din na o mo de ye no no mo nim se media e dan a be respond na nke o ma fa so e de aye ade trending nti eba na omo ye dynamic boy e ho na me producer friend prince yes mame yenkosi boy because ti one am catch say bra enyai na kamo kosi na ale nkwa na ye da na Asamoah tie hon konkon na me se woni ne na ma ye de no ti wo kan na me say one sa bibia sikura na ode yedin no na wo ye big producer wunim sa saade ye nkrofo fa so eye ade enti bra me nyai ana two ampa me so be interview no ka chen say the girlfriend bi na de dan Asamoah o de ye anwum no na me ko yi GTV for man surprise o ho an mpi ohum na ne ye ma se no nti e ho kra na me ka chen say onya botre na me ne be ye anwum o menene ko studio nyina ewo ho enti woni Mr. Drew ayenyu ewo ho aye gospel na edenyu ayi what say brofonyum maybe me bisa say aye gospel na say aye secular because we know ye mu ye gospel brofoni twi amedi afra because o de to line back mama da bi na nipa wo hunti mama mani na na say ne line back wo to line back mi sro mani na da ho sro say dey mama mi sro mani na da ho ana say to line back a ebia na so de dan Asamoah ye kan was in the girlfriend de dan na me mama na say we de nyame di na odi to nwum nyame di nyame so me nyansa so want to mean to line back da bi mama na ni pay
nyame a bo ni wiase kura ye nipa yi wo so oni ne ho so obo wo ni nipa hia no anye careful extra careful me you one lie hey wo bi me fa bi nchem fifi wo kan wo say na wo we release nyum ni wi a obi ntimi fa bi one lie eno de aba wo ye list mistake copyright eno wo mbede na say si e ma ye wasi ohene ma watonyom me ye de koyima me say dana Asamoah no kro ka kire me say em say ex girlfriend ne ex girlfriend da be na mo be release nyum no egusu bompa ye na unim se sa asem na ye ka won nyum no nkofo se ye prophecy afi na mo sa mpampa usuban na sesa ne wo madwene ne wo mo ka because me ade bia ni pa beka bia ntinam so obi ensu anyame asem Exodus chapter 23 verse 1 osin tia tisem hu no eni nipa dodo achi nkom koye bone ewiase a ye wo bia nko ne se de wodwene de me hu mezia medwena fa ho no ebia na anwene hokora da pato otemase enti se basa na tina kwa ukoso so a wa hawo ho enti me de obi be hu mi a wo beka no Christosum ye ankrankra mona oyese ka Christosum as individual Christosum as individual and no stress Christianity as individual pamcho ti ase menti ase ba mejeje so ma ti ase na jeje ho man nye de ha tie me one quotation Philippians chapter 2 verse 12 and also there Paul say enye se bra me ni mo ahia yinko na mum bra me free mo nchan akono mum fa suro ni ahopopo enye mo ankasa mo nkwaje ho adwuma one Christ so salvation no mo kanu salvation is an individual thing. A kawon kwa wo dem. A kawon kwa wo dwumam. A kawon kwa wo fia. Ana ehiaw na wakoto obi sika so. A wo ye Kristoni na sika ne nya odia. Ana oti obi store no. Na wonni sika na wo pesa. Na wo ye Kristoni mapa no. Ehoni ebehu so ye Kristoni ana onye Kristoni yo me ko to Halifax ni Olans na maba yenkofo no ho but me de me Subscribe to GH Live.